Hello guys, ni Shyazoo Trading. Uyu munsi reka turebe analyse kuri Ethereum. Mu by'ukuri analyse kuri Ethereum hari akantu twakoze ariko abantu batabonye neza. Analyse twakoze imaze icyumweru kirenge itari yagerwaho. But ese twakigispectinga ko igerwaho? Yes, why? Kubera ko aha hantu nureba neza iri gukora inducement. Ahantu yakubise strategy ipushinga low, iri kuza irangije ikoraga pullback, ariko nubwo yakoze kano ga pullback nukareba neza ga pullback ahantu kari hano hejuru hari point of interest itigeze ikoramo. That's why ikeneye kuzikagira iki gakoretinga more liquidity zisitinze ahanga zaserinze n'ama sellers orders menshi igapushinga price ahanga ku bihumbi bingahe 1916 then igakomeza pushing ikiro. Iyi setup is valid, you can expect this month kiraza gutapinga mo then igakomeza igira iki kadamping up where ikabreaking iro isitinze ku cya 5 ikabreaking wenda ni TP 1390. Yes, niko Ethereum igomba kugenda. Iyi setup tumaze ibyumweru birenga 2 tuyita. That's why turakomeza kugira iki ku expecting kiraza ku nta kindi kibazo kibayemo. Iyi setup iri valid. Anga ikeneye kuza gukoretinga ama orders menshi anga. Impamvu ibi hari nyinshi. Anga nureba neza muri daily time frame, nureba neza yakoze BOS iri strong if body candle close igara gukora iki ga pullback. Nyuma yo kuga pullback ikintu gikenewe ni iki? Yabuze iki? High momentum zo gukomeza iki ku breaking aka kantu nyine. Ku breaking iki iyi low isitinze anga nimba itara breakinze ikeneye kuza gukoretinga ama orders menshi cyane y'abantu baba baserinze cyangwa bakagira iki. Niramuke yakoretinze ahanga irakomeza igira iki ipushinge low. Yeah. Ingi ubwanjye nago nabibona as reversal pattern. No. Chereka niramuka iferinze ga closing ya body candle close above 240. You can expect that the price irakomeza iki ipushinge hashya. Ariko as long as the breakinze i high sitinze ku bihumbi 240 turakomeza tugira iki expecting iki selling momentum. Turaseringira he as long as breakings kano ga high gasitinze 1847 igatapinga hano muri entry zone yacu tuzagira iki tuzaseringa Ethereum ya dumping. So guys, mwakoze kubana natwe yari Shyazoo Trading, mukomeze kubana natwe umunsi ku munsi. Ciao ciao.